Awu eminyakeni omusha siyanivusela bathandzekayo sichama khona esontweni All Saints Cathedral leseMbabane eveni laseSwatini idiocese ke lethiwa iSwaziland bathandzekayo. Siyethemba siyabonga futhi uNkulunkulu lo sigcine sedlula unyaka lophelile sathe safika kuna unyaka lomusha. Thina ke silibadla bese sivele siuqalile ke unyaka lomusha wethu nasicala nje singena kuso sikhathi sekuda silangadelela kufika kwayo inkosi yethu Jesu Kristu. Solo sikiso lebathandzekayo isikhathi sa Khisimusi noma isikhathi setinkonzo ta Khisimusi namhlanje lisonto lesibili emva kwa Khisimusi kutitimbile ke inyaka yabhebhedwane bomnyaka emakhulu wetinkulungwane letimbili namashumi lamabili nakubili. Nyaka lomusha ke bazalwane inyanga lemsha liviki lelisha eminyakeni lomusha siyethemba ukuthi uNkulunkulu noma singena eminyakeni lomusha angeke sisuke kuye siyawuhlala kuye nathi siyethembisa abazalwane ukuthi kiwo lo mnyaka sitawuqhubeka bathandzekayo sinikelele sisitendele tinkonzo tiqhubeke tibe khona khathaloko mhlawumbe sibona ukuthi umhlaba solo usematimeni na mayelana naso lesifo samahazane lesisaqhubeka sihlukumeza umhlaba sendela ke bazalwane nalabo labakhashane noma labo labakakhona ukufinyelela enkonzweni kube khona abantu abakhona sinabangena kumabona ukuthi bakwadi noma bangene kumoncozo omshina bakwadi ukuthi babone nabo leti nkonzo bativele batithokotele. Ifundo namhlanje bazalwane kulisonto lesibili emva kwa Khisimusi ditholakala ke ekhasini lelishumi nakune encwadzini yetimfundo bese encwadzini yetinkonzo itholakala ekhasini lelikhulu namashumi lamasihlanu nesiphohlongo. Ifundo tethu dimengalolu hlobo isifundo sekuqala siphuma encwadzini yeprofethi Jeremiah sahluko semashumi lamathathu nakunye siqala esahlukaneni sesikhombisa siyogcina esahlukaneni selishumi nakune. Liwubo nelikhulu namashumi lamane nesikhombisa siqala esahlukaneni selishumi nakubili siyawugcina futhi esahlukaneni semashumi lamabili. Sifundo sesibili sitholakala encwadzini yaPawula ebandleni labaseFesu sahluko sekuqala siqala kufunda ngesahlukaneni sesithathu siyogcina esahlukaneni selishumi nakune. Bese livangeli lalamhlanje livangeli ke kulandzisa kwaJohane loNgcwele sahluko selishumi nakubili siqala ke kufunda esahlukaneni semashumi lamane nakune siyogcina esahlukaneni semashumi lasihlanu. Ngoma ke siyawuhlabela ingoma yelishumi ingoma lekhuluma ngayo ke ingoma yekhatimulo yaKristu ingoma yekhatimulo yaKristu ingoma noma ingoma yokuthumisa ikhatimulo yaJesu ingoma ke yelishumi ingoma yokuthumisa ikhatimulo yaJesu. Livi lasimakaze lisifundisa ukuthi nangabe sithi sithe sono siyadiyeka neliqiniso alikho kithi kodwa nangabe sitivuma ntolo tethu uNkulunkulu yena wethembekile futhi ulungile tawusethelela ntolo tethu abuya sihlambulule konke kungalungi. Siyayibonga inkathi yenkosi yethu Jesu Kristu bazalwane ngoba yona liyaphalala esiphambanweni nanamhla lokusolo injalo inemandla iyahlambulula abantu baNkulunkulu nabavuma ntolo tabo kuye abehlukanise kude njengoba ehlukanise impumalanga nentshonalanga. Ngakho ke bathandzekayo asivume ntolo tethu sibuyisele ngalokuqinisekile kuyigcina imithetho kaNkulunkulu siphila ngentola nangemthando nabo bonke bantu. Asithandaze uNkulunkulu Somandla bakwethu losezulwini siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kwicala lethu sonile ngekucabanga nangekhuluma nangekwenda nakakwendi lokufanele kusikwendele ngenxa yenkothane yakho Kristu Nkosi yethu sithethelele konke lesekwenzile usende sikhona ngehamba nokusha kudele igama lakho lithunyiswe. uNkulunkulu Somandla lothethela bonke abakhwela iqiniso akasiyawukeli asithethelele ntolo tethu asikhulule kuto asibuyise asiqinise kungeni konke asiqine nasempilweni nokunini nanini ngayo Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Thandazo kwanamuhla uNkulunkulu omnini mandla wonke thululela kithi ukukhanya kwakho ngekuthatha kwalivi siphe kutheni ukukhanya kukhanyisa inhliziyo tethu kude kubonakale ukukhanyisa impilo yethu ngayo Jesu Kristu Nkosi yethu
lilakusa nawe namalo engcwele uNkulunkulu munye nyalona lili. Amen. Ithemba lami lona ngonyuka nalo, ithemba lami lona ngonyuka nalo, mangingene ethomiseni, mangingene ethomiseni, ithemba lami lona ngonyuka nalo, ithemba lami lona ngonyuka nalo, mangingene enkomisweni, mangingene enkomisweni. Siyawubukela ke bathathekayo intshumayelo yethu yanamuhla. Asithandazeni bazalwane, babethu lesiyabonga ukuthi wena uNkulunkulu nesizathu sokuthi usiletheleni lapha emhlabeni. Babe siyayibonga nayinkonzo losusinikete yona kuqala nje unyaka kabusha. Sibonga babethu ukuthi wena kaze bosubaqala kwendandipho entsha empilweni yethu, osipha ukuphila lokusha lokuchithimako ngayo inkonzana yakho Jesu Kristu. Namhla babethu siyasonzela ebukhoneni bakho Jehova wethu lomuhle. Sibonga Nkosi ukuthi sidalelwe inkonzana leyathi nayidalwa Nkosi, yadalwa babethu kwaba nesizathu sokuthi idelele yenda emhlabeni yadawusuveza leso sizathu. Nalathi nje bazalwane njengoba sinikile, nalathi ke babe njengoba sinikile ukuthi siyifeze inzalo yakho lapha emhlabeni. Siyakhuleka lapho babethu ukuthi sesedlulile sikule nkonzo babe sisaletha imvumiso yethu, sisaletha imikhuleko yethu, sisaletha babethu longcwele ukuthi inhliziyo yethu ukuthi ngivela kuNkulunkulu ngithi qhubeka Jehova wethu lomuhle, ukuthi kukhulule Nkosi inhliziyo yethu, sisonzele kuwe uNkulunkulu usimakathe ngaye Jesu Kristu Nkosi umsindisi wethu. Ngenda-ke babethu longcwele mavuya umlomo wami nako ukusidla kwakhe inhliziyo yethu, kwemukeleke kuwe Jehova Ntwana lethu laphakathe ngaye Jesu Kristu Nkosi umsindisi wethu. Amen. Ibandla bazalwane lingahlala phasi, siphindze futhi ke siyavusela bazalwane sithi happy new year. Sesingenile futhi eminyakeni lomusha ngokwekhalenda yelive. Siyambonga ke uNkulunkulu losigcinile sedlula eminyakeni oyedlulile, singenile kwinto ikhilikethi lesihlangabezane nalo, kodwa lokuhle ngokuthi bazalwane uNkulunkulu usigcinile waba nathi wasilonza wahamba nathi sike sifike kunasesigabeni sesizwe lapho. Bathathekayo namhla-ke lisonto lesibili emva kwakhisimusi njengoba titimbili-ke kuyeminyaka yabhebhedwane eminyakeni wama-2022. Sifundo tethu-ke bazalwane sithole tingalo hlobo. Sifundo sekuqala incwadi yemprofethi Jeremiah sahluko semashumi lamathathu nakunye, sicala esahlukaneni sesikhombisa siya esahlukaneni seshumi nesikune. Ikubo bekulibubo elikhulu nemashumi lamane nesikhombisa. Sicala-ke bazalwane esahlukaneni seshumi nakubili siyawugcina esahlukaneni semashumi lamabili. Sifundo sesibili sisithole encwadzini yaPawula leya ebandleni labaseFesu sahluko sekuqala. Sicale-ke bazalwane ukufunda esahlukaneni sesithathu siyawugcina esahlukaneni seshumi nakune. Ivangeli-ke bathandekayo ngekulandzisa kwaJohane logcwele isahluko seshumi nakubili. Sicale-ke ukufunda esahlukaneni semashumi lamane nakune siyawugcina esahlukaneni semashumi lasihlanu. Sihloko sethu-ke bazalwane sihloko lesithi Kristu udalelwe sizathu. Kristu udalelwe sizathu. Siyaqhubeka-ke bazalwane nendzaba yethu yakhisimusi sisabe betela sithokotela bona kudalwa kwayo iNkosi yethu Jesu Kristu lowenda emhlabeni wentela usikhulula esonweni nasekufeni, asikhulule futhi nasemandleni esitha lesingisathane. Siyabonga-ke uNkulunkulu ngako ukudalwa kwayo indodana yethu Jesu Kristu, ngoba yona iletha tibusiso kithi njengendalo yaNkulunkulu. Ngekhathi kithi nasikhumbula ukudalwa kwayo indodana yaNkulunkulu, kusiyavusetelwa ngokuthi phela sesingayo, sesendiwe sabantu endlalifa ngembuso kaNkulunkulu waphakade, sikanye nalo letibulo lakhe uNkulunkulu leli Jesu Kristu Nkosi yethu.
nembala kusela sitivele ngokuthi sisemndenini lomkhulu nalamanganisako nalothokotisako. Njoba nje bazalwane kuleli viki siyaqhubeka siyabuka ukuthi Jesu Kristu watehlisa watethoba kude ukuthi mina nawe sikwazi ukuthi sithole ukuphila kwaphakade wabemukela bontu bethu ankulunkulu kude ukuthi ade udehlisa side sikwazi ukuthi thine semukele insinziso semukele nendzaba lasilethele yona kude ukuthi kwakheke indlela noma libhloko lekusekwenta sisuke sibuyele kahle kuNkulunkulu njoba bekavele asidalele inhloso tsite asidalele umsebenzi tsite asidalele intsando yakhe letsite lokhu ke bazalwane kusela sibuyele kuye sikwazi ukuthi simkhode ngendlela lengiyo simthathe simanje nasibuka bazalwane isifundo sethu sekuqala asiphuma kuJeremiah lesifundo lesi siyasikhombisa ukuthi uNkulunkulu abevele abathatha abantu bakhe kusukela kadzeni sibona indzaba ya Israyeli lapho ukuthi Israyeli ngisho asalahlekile uNkulunkulu abekhona ukuthi aphindze aphume ahambe awufuna Israyeli ambuyise alahleke Israyeli afune uNkulunkulu kwetithiko athunjwe abantu bamsuse endzaweni yakhe lahlala kiyo bayohlala emaveni afike emaveni ahlupheke uNkulunkulu bekawenta umsebenzi bekumephula Israyeli ngoba abemthanza Israyeli njoba nathi nje uNkulunkulu asithanza siyadinga ukuthi usithanzele kwakhe uhlala njalo emile uNkulunkulu ukuthi lobudlelwane bethu naye kuhlala kube khona indlela nzite ukuthi kuvuseteleke kwakheke futhi kuze ukuthi site ukhona ukuthi sithole sizathu sethu sekuphila kuye lokusibakazi nasibuka bazalwane siyabona ukuthi uNkulunkulu akanenzaba nokuthi abantu sebalimele kangakanani noma impilo zendelakale kangakanani lana siyatshelwa ukuthi nalabo laba lesebanetichithite mhlawumbe lebethi ngento abantu ukuthi babe sebathi hayi jika wena jika besingakhulumi nawe kodwa sitshelwa ukuthi uNkulunkulu babitha bonke njengoba babitha abantwana bakaIsrayeli wabitha nalabo labe bangaboni emehlweni nalabo labe bathuta bangenalo litho noma bangakhona ihamba kahle nalabo lebe basesimeni sekutethwala sitshela ukuthi uNkulunkulu wathi abuye buye uyababhida abantu bakhe njengoba namhlanje uNkulunkulu asibhida sibantu bakhe asibhidela kuye ngoba uneliqhinga lelikhulu ngempilo tethu lekufuna ukuthi silifeze ngekuthi sisonzele kuye sisuke ekubeni silalele sive ukuthi uthini kithi Jehova sibhakaze loNkulunkulu ngoba yena uyayenda indlela yokuthi sikwazi ukuthi sibuyiswe kuye ngisho ngabe sesisemgodini loshona kangakanani kodwa uNkulunkulu uyasenda saba sokuthi sibuye kuye nasibuka ke lelibuko bathathelayo ibuko la namuhla liyasitela liyasitshela ukuthi uNkulunkulu uyaqhubeka ukuthi abe nenhloso yempilo tethu nenhloso yempilo lebantwana bethu le asitshela ukuthi livi lakhe le fanele ukuthi silende liphile ngekhathi kithi ngoba ngilo leliyawusisida ekuthenini sikwazi ukuthi sente lokuyithanda uNkulunkulu nabo abantwana bethu bayaniswa ukuthi abende lokulungile nalokusevini laNkulunkulu lalifeza noma waliveta uNkulunkulu bokhokho bethu basendulo ngoba vele siyathinga ukuthi sichonziswe endleleni ethandekayo nasilibuka leli kubo liyasikhombisa ukuthi uNkulunkulu uguqula kanjani indalo ayentele ngokuthi ikwazi ukuthi iguqulwe ibuye kuye iphindze ibuye into uhlala kuye njengaNkulunkulu noma indalo isende thina sibantu baNkulunkulu sibuye uhlala kuye ngenxa yokuthi sibona uNkulunkulu enda umsebenzi lomuhle empilweni yethu bathathekayo siyadinga ukuthi uNkulunkulu noma awenda umsebenzi lomuhle wokuzama ukubuyisa kithi kodwa nanathi sihlala njalo bazalwane simbalekela simkhweshela sisuka kuye kodwa yena uNkulunkulu akapheli emandla uyaqhubeka asilanzelelele kuze ngoba uyakhathala ngathi usifunela konke lokuhle usifunela impilo lephilile nalebusisekile
Siqhubeka bazalwane singene esifundweni sesibili lapho sithola khona uMpostoli Pawula akhuluma nelibandla laseFesu lapho asitshela khona ukuthi sibusiswe kangakanani ngaKristu noma ngokuba kuKristu noma ngokubamba iKristu ukuthi sibusisekile bazalwane sikhethiwe sakhethwa umthando umhlaba ungakabi khona ngoba sikhetha ngamunye namunye wasibekela ukuthi wena uyakwenda nawo wena wena nawo ngani ngoba uNkulunkulu bazalwane uyakhathateka ngathi umthoba ngathi siyathinga ke bantu bazalwane ukuthi nathi sihlanganyele kuwe nasibuka ke bazalwane sihlanganyele kuNkulunkulu sitawahamba endleleni lekuyona yona lasibidele kuyo nasibuka ke bathathekayo evangelini lanamuhla Kristu yasikhumbuza ukuthi yena wenda ngoba abethunyiwe akendanga nje emhlabeni lethu walahla noma walahlelwa kodwa bethunyiwe kwakunemisebenzi ethile kwakufanele ukuthi awufeze awe njengoba nathi nje bazalwane silayo emhlabeni ngenxa yokuthi sithe ufeza umsebenzi ethile sithe ukwenda into ethile lethi tawuthumisa iphakamise ibaba lento siyabonga ke uNkulunkulu bathathekayo yena wasendela umusa ukuthi ede emhlabeni atithobe sitshela ukuthi wenda emhlabeni yena lona abevele angilive abevele akhona qhathi abe kukhanya njengoba isitshela livi noma livangeli ngeplatsisa njalo lesahluko sekucala lithi Kristu abe kukhanya lokufika emhlabeni kodwa umhlaba awuzange ubone la kuthola ukuthothisa ukuthi bazalwane lithi la wefika kwakho bangaboni kodwa kulabo lefikela kila labambona emhlabeni lababembukela yena uNkulunkulu soyawubeka ukuthi siyatshela ukuthi uNkulunkulu lokukhanya lokwakumKristu sokubuyisile ngokuthi kube ngithi lesi sikhanya sikhanyisela live ngoba live lehlulekile kwemukela kodwa thina sikhonela ukuthi sithe umthumisa simphakamise simbakade uNkulunkulu siyathinga ke bazalwane ukuthi sikhuthule uNkulunkulu kuthi sithe ukuthola ukuthi yini ingcikithi yokuphila kwethu uNkulunkulu usibidele ukuthi sithe ukwendani emhlabeni ngakho ke bazalwane kulesi sikhathi sisakuba sithokotela isikhathi saKhisimusi asikhumbuleni ukuthi kulo Khisimusi sithokotela sibonga uNkulunkulu ngensenziso la wayehlisela abantu bakhe emhlabeni yekuthi sikwazi ukuthi sithokote ngoba sesibuye inkosi nemsindisi wethu usewukele eBethlehem naye njengoba nje sitshela ukuthi kanje iyafika yakhanya eBethlehem yakhomba ukuthi umntwana ule nathi tinkanye lifanele tikhanye impilo tethu tikhombe ukuthi uyatholakala Jesu kithi siyakhona kubahola abantu ukuthi bete bangene kuJesu njengoba nje inkanye iyangena yakhanya ediwe Bethlehem awuthi Jesu thina bazalwane sikukhanya neliswayi kwelive ngeke ke size silahlekele ukukhanya kwethu ngoba uNkulunkulu ufuna ukusebenzisa ukuthi aweke umsebenzi lomuhle loncomekako nalothokotisako ngebantu bakhe nakubantu bakhe siyathinga ke bazalwane ngokuthi sesikukhanya sinikede indlela sesikukhanya siyibone siyadi indlela newokuthi uNkulunkulu wasibidela kuphi kuyawubasikhathi esingakanani sidlala uNkulunkulu asibidele khona sathi inkosi usithumile wasithuma enani sithe ukhona sisaphila nomhlaba silanzelele bathandzekayo sende lo uNkulunkulu lasithuma ukuthi sibe nesibonelo saKristu Jesu yena lo wakwenda ntamashilo abethunywe bona emhlabeni nathi besibidele ukuthi sende njalo kwangathi ke bazalwane siyadi inhloso yokuphila kwethu la emhlabeni kude ukuthi sesiyadi bese siyayiphila sesiyayenda ukuze thina udumo lobe uNkulunkulu simbonge simthumise yena longcwele lophakathi lokufanele udumo lonke siphakamise futhi nembuso wakhe ngoba sidele lokho la emhlabeni ukuthi sithe uphakamisa umbuso wakhe abonakale Kristu Jesu abusa phakathi naphakathi ngameni uNkulunkulu uyise nenkodzana namalo egcwele amen. Imithandazo yethu namuhla abathandzekayo sitawuqhubeka nemithandazo
lejwayelekile lesiyithandazele lamanye ama-diocese nama-parish. Umthandazo nina sithandazela i-diocese yaseBruggen, sithandazela isifunza sonto, isifunza bandla se-St Mary the Virgin lese-Abraworth kanye ne-St Peter lese-Okimti. Sithandazela umfundisi wakhona Peter Mead kanye-ke nalo nakekela intilo delibandla Gary Click. Sithandazela ukuthi uNkulunkulu aqhubeka lisebenzise inceku lakhe ekuqhubeni wona umsebenzi wakhe ebandleni. Ibandleni e-diocese ya-Iowa sithandazela-ke ikomiti lekumlona lelibhodi livumeleke umsebenzi walo libandla. Sithandazela nalo lonke-ke emakomiti labekiwe lelibhungu letibekiwe letisita lona leli komiti lebhodi. Sithandazela nalabo lababashumayeli nabaholi labangasekubafundisi bayo le diocese. Sithandazele kakhulu labasebenza khona ehhovisi Elizabeth Adams, Julian Allaway, Tina Austin, John Doherty, Abby Millstrand, Pity, Ed Webner na Meg Webner. Nabo sithandazela ukuthi isandla saNkulunkulu sibe seliwabo nalonyaka baqhubeke bakhona bamsebenzele esimakathe. Diocese yaseSwatini sithandazela i-parish yaseMotshane, siletha umfundisi kwamamavumela nomfundisi Ruben Mathebula kanye nemakomiti labasebenzisana nawo abantu labasha nemagrupsi okhela khona ukuthi uNkulunkulu aqhubeke nekubahlanganisa ndawonye kwendele umsebenzi wakhe. Sithandazela nalabo labahamba labasebenza elwandle nalabo labasebenza ikakhulu ukudweba kwe-missions ekapheli kwabo basahamba elwandle noluntu babo bangathi uNkulunkulu angabagcina abavukele babuye emakhaya baphephile. Sithandazela ne-diocese yase-Highfield umakhelwane bethu. Sithandazela-ke labo lekungibona basita ehhovisi, sikhumbule Steve Anderson, sikhumbule longummeli Balisa Thola, sikhumbule lolisekela lemmeli Brett Crawford, sikhumbule lo phethe imali Peter Miller, sikhumbule-ke longumbhalisi walo leli diocese lo Ian Hutchison nalo lisekela lakhe Jonathan Cornelius. Sithandazela-ke labasebenza ehhovisi Margaret McCarron, Funeka Magena, George Lobo, Trivina Shatra kanye Martin Gosa ukuthi nalabo uNkulunkulu aqhubeke abasebenzise ekuqhubeni umsebenzi wakhe kulo ibandla. Siyabonga-ke baba wethu ngekuthi usivakashele sibatuka sithatha simo sethu sebuntu kuphelele ngaphandle kokubona isono. Waveta buso beNkulunkulu ngebuthakathaka bemdima yethu. Sizenda entandeni takho bonke abantu balomhlaba kude ukuthi ekwangiweni nguwe bathole ukubusiseka, ukuthula nekuphelela kwesabelo sembuso wakho njengamadodana namadodakazi akho. Siyema bandla gcina ibandla lakho ubuke ngemsamo wakho nabafundisi balo baphe ukuthokoza ngesikhathi sekujabula nekuphumula. Sangizimusi basihle ngesimangaliso sekudalwa kwakho ungumuntu kude ukuthi kushunyayelwe livi lakho ngesibindi nangokwethembeka. Babe ngosesibili indodzana yakho ngekuphilisela yaliva livi lakho yakhula imtimba nasengqondweni yakuthobela abantali bayo basemhlabeni yahlala njalo yayenda umsebenzi wakho yabasendlini yakho. Gcina-ke imindeni yaleli bandla ididile evini lakho ifise ukuthi itholakale isemkhambathini welivi lakho namasakramenti akho. Hlale njalo ithokozela ukuhlakaniphiswa nekuthandwa nguwe. Unkulunkulu usise imvelo ngetipho letiningi letahlukene wasonzela abantu bakho bonke bekumndeni munye kude kuthi ngekwabelana sikhone ukuqinisana lomunye nalomunye. Siletha enhliziyweni tethu nasengqondweni tethu nendalo lesinikwe yona ukuthi sinakekele. Sikhumbula izidingo zayo embi kwakho Nkosi. Nkosi ngemsa wakho yeva ukuthandaza kwethu. Nkosi lebusisekile sitela abagulako nalabahlukumezekile kakhulu labo labacela imithandazo yethu futhi kakhulu kulesi sikhathi sisamelene nakusifo samahazane. Siphe Nkosi emandla impelana naso ukukholwa ukuthi semukele ukuphiliswa kwethu ngemivimbo yaJesu Kristu. Tungeletela abagulako ngeluthando lwakho lokuKristu ngokombuso wakho ubaphe ukuphiliswa
ujuda bonke labalilabo ugcwalise inhliziyo yabo ngekhono nawo loluneqiniseka ngokuvuswa kulabafile babe losezulwini inkonzana yakho iphumelele ngekuletha ukuhlengwa kwabantu ngengadi yakho nanokuthethelela kwentono tethu ngakho-ke Nkosi ngaloko kuceba komusa wakho yemukela labo labeta kuye kuleli sakramenti elingcwele namuhla siphe kuphendvule ngalokuphelele nesibindi sekukholwa ukuthi sonke lesihlanganyela kunenkonzo siphe kunye bekumemetela inkolelo yethu Nkosi lenemusa usihlengile ngaye Jesu Kristu uNtukulo lakho kuyo yonke indalo lekudala kwakhe sikuthokozela angumfana eBethlehema sibusise ngato tonke tibusiso takamoya kude semukeleke njengabantwana bakho nabofakazi ngenkhathumulo yakho ngemvumiso nekubonga lokungapheli Nkosi ngemusa wakho yeva ukuthandaza kwethu Nkosi uNkulunkulu Baba yosezulwini ngesawu sakho usungule ekhaya kuKristu emkhathini wethu siyacela kusa ukhonzise inhliziyo tethu kude tibe tibonakalise ngetingito kwafana nalabo labangaphasi kwesandla sethu kude kuthi singabakhubekisi ngemagama nangentendo kepha ngekwethembeka sibafundzise kutsandza libandla lakho nekuva livi lakho lelibusisekile baphe umoya nemusa wakho kuthi lembeko lifakwa kubo lichithe tithelo letingito nempilo yasemakhaya ibe kuleyo lephakamisa ludumo lwakho ukuhlonishwa kwakho nemvumiso yakho kanye nekuthuthuka nehlala kahle yethu sibe singakhobi muntu ngaye Jesu Kristu inkonzana yakho inkosi yethu lephila ibusa kanye nawe namalo engcwele uNkulunkulu munye manje naphakade amen asithandaze ngithoba sinikela babe nikatwe mandla sinikela kuwena Jesu Kristu inkosi yethu kube sibe umhlatshelo lophilako sithumele emveni amandla moya wakho longcwele sihambe sinikele inkosi bakho tandazo we-Afrika uNkulunkulu usisa i-Afrika thina abantu abayo olabakhulu bayo uyiphe ukuthula ngaye Jesu Kristu inkosi yethu amen ngiyalo-ke kuyelo nemandla onke kwenta lokukhulu kunalokhu lesikucela kona lesikuzindlako ngemandla lwasebenza kithi akathunyiswe ebandleni ngaKristu Jesu ethutukulwaneni lonke kude kube nanini bese sikuthula kwaNkulunkulu lokwenza kuconza konke kuyatigcina tinhliziyo tethu nemicabango yethu sibathi simthathe uNkulunkulu kanye naye inkonzana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu isibusiso saNkulunkulu somandla uyise nenkonzana namalo engcwele asibe kithi njalo amen 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 siyabonga kakhulu bezalwane kuwomnyaka lomusha bonzo vikini lelisha enyangeni lensha bonzo yeqala ngeminyaka abathathekayo lesithola kolena sethemba ukuthi sisindwa uNkulunkulu siyaqhubeka sigijime naletinye futhi ngoba bazalwane siyathi kuthi labaningi bethu bayafisa ukuthi bathithole letinkonzo bathithola ubonke nomshina bathithola ezingcingweni ngoba abakhona ukufinyelela esontweni nebandleni la sikhona khona kodwa siyathatha bazalwane sinalala khona sithi qhubekani nikhombise labanye letinkonzo bazalwane lalabakhona khona bativule batilalele batibukele bathe ukhona thina nabo bakwadi ukuthi bakhule enkosini baphile enkosini banesuku kuyo njengoba solo sihleli silangatela ukuthi itawubuya inkosi yethu Jesu Kristu asihlale njalo silungele ukuthi nayibuya sikhathi ukuthi sifanele ukungena ebusweni bayo siyabonga kakhulu bazalwane sithemba ukuthi nakuwo umnyaka lomusha wa 2022 sitawuthumela sigijime kuNkulunkulu singelisuki njengoba sishilo bezalwane ukuthi gcinani enkosini nasemandleni ayo gcinani bazalwane siqine singapheli emandla ku-2022 kudzinga emazalwane labantawugcina enkosini nasemandleni ayo enqoba sinqobe live ukuthi sigcinile enkosini siyabonga kakhulu bazalwane inkosi usisegcine njalo njalo amen
Hambani-ke ngekuthulana ngilithando niyosebentela inkosi egameni laKristu. Amen.